ama sa penin hita bang dam na le phat hoi phat pa AP wa pa pathin cha vel velin thangwa na AP ma sa pen win hi muntina so pu ule naw loi le pa ho zo se impact tv ku ki channel Chipinthei Talkshow angai lo a hin ve ho zo se na bon cha win ni hla pha chule ke ma anchor ngai kim KHONGSAI lem na ka hin nei na hi tuni hla ila uwa ke holim khom pi dinga guest ai nei uchi le tu nai cha that 1st November 2022 nia Chipinthei Peace Ground muna state level kut anaki man na beauty pageant mel hoi ki ten na title hin la ho Miss Good TERESA hi in first runner up VAHHOICHONG hi in second runner up ROCY moi PAITE amo thum ta chun tun hi ke holim na in nei khom diu hi ipi hi la ke holim na chu na pan pai ngal taw hi te ama sa pen na bon chung win ke pa thu ka hin sei na bui ma diu hin aji chu hingi ke he ma min jong na ko win tu interview wa mun te na min na ko mai theo hi na hi wangin na bui naw tam pi na hin da la wa chilai ho Chipinthei Talkshow ngai lu na zala nung kal son ji win na ho chungin chuting le na hin support na family ho zo si chungin ke pa thu ka hin sei na hi om ipi le mi zo sin yong na he su ke diu hin chuting le hi wanga chu henom be umai theina chan chin thu ho chu mi zo si he the ding hin sei win lang TERESA hin panin lang ba na APPI ROCY hi tai chi diu he Kay kami hile TERESA NIANGNGAIHSANG VARTE hin tua hi Ringkai Chipinthei district nga ko ka in ko teto ka bono va ka umlai ta hin ka pin namun jong a hin tua hi BA ka simlai ta BA third semester Rayburn College ka simlai ta hin chiphale kumsomni ka hin kanu chu hi le lingnei hoi VARTE hin kapa chu hile vanlal moi VARTE hin ucha himi sagi ka hivin kai hila second ka hin development ama sa pen benin aveling pathen ka thangwa in na ka in jong ka hi like kamin VAHHOICHONG HAOKIP a hi in ka humin chu gangpi jang wang ho cycle Kampupi district a hi in so like 24 years ka hi in abanting le tu to hi master of geography ka chain result ka nga lai ta hi in aban le in sunga chu ucha mi sagi ka hiwin kanu to ka pa ma chu mi ko hi in kapa NENGNGAIKIM HAOKIP kanu min hat jalam HAOKIP a hi so like ucha la kai anga chan na ka hi ye pami ROCY lave kun chibai kamin na hile ROCY NIANGBIAKMAWI hiya i veng nuam new lam ka Chipinthei raum ka hiya ke ka hile kumsomni le thuma upa ka hiya i Chipinthei college graduate education honors graduate ka hi kan kapa min na hile espauchin thanga hiya kanu min na hile sonvung i unaw mi nga kapawa ke ka hile alianten ke so nu mai ka hi ki pau me mi jok sin yong heta win tin na adin tu lai khanga ga se de me hoi nge na hi win nu me ki ba ga chun me hoi naw ti kyong kam gol si nge na pasal ho hi iti se de ham nang ho ngai lut na zala chi hi hin ha vet diu ka ki ne min na ho ting ki pa tu ka hin sei ke ni ibi la mel hoi ti wa mi tu lai ta ga sei ding a chu mel hoi se hi wa nga pan ne lo mi tam piao min na tu a state level kut hen lang hulai muna beauty pageant ki te na jong le me hoi se in gold zone lo thina nei ta lo me hoi puma chu chi na thep na nga hin so ho zo si chu combination na nei ji wa na hung lo thone he ti ka hin sei ke nin na ho zo si chu ki pa thu ka hin sei congratulate ka hin bol no me tu na pa na ka hin do num chi hi le why did you compete in this pageant na hinge thil tam pi yong adang dang umnai hi wanga ibola nang hodinga state level kut hi boy mo ham ti chu mi zo se he nom ding hin TERESA na hin sei pai payo ka honest answer chu hi le ke hi ta na se ding state level kut na hi zau ding azong kan ki gung lo hin kitile kan yo lai chu kan yo chun in a soul zi in inspire zi hin a hi wanga chu zau ding in zong kan koi be se pon zi chu mi hoi ka sa thein na ke zong ka vet zi hin chu holanga ho hi ka u ti khat u jo designer zong hin ten makeup artist zong hin ma zong ken na sponsor na nge tia nobledai zau sa jing hin ma zong in fala hong in lang cookie in I khana hi competition audition ki bolding a hin na nobledai lo na hong te di he tin ke zong ki sei le mi competitive ka hin che pa ai wangin low self esteem ka nei na confidence ka nei be se pon ai wanga ken zong chance ga kil confidence boost thein dinga ka tia ke zong ka zaw hin ka gel san ka bol hoi ma singin ke zong ka ki pa ye ki pa me APPI Pidinga artist level ko na daw na kahit isa dinga hila kaya sawen tila back to 2017 hunga hin na 2017 first time akut ka zawa cha hila kut zawding ong hil kalunga na omlo I ma cha na omlo hi wanga chu ka paneo te ni slai zone art foundation na chila KPC maya na ma te ni ka paneo to kanu newen sponsor ina bol hana cha ina zaw sa hana ko na chu pathenung se jala title ka hin la na chai ko na chu ke hi pya crowd hun connected dana ka cho tile mi tu chan gyang hin ka feel na la hi
nào cô này không độ tình là con backstage sao cô này không độ Milan na rem không chỉ tình là con music đó crowd đó con connected cái hiện tình feeling hiện độ mà anh khát này hiện na chỉ có thì ha chỉ đó con ít sai đi ham cái gì càng không đần thì đấy na mà lại tele nào giống cái lại na chỉ ban ban chỉ số ban mà cái giáo viên phát hiện phát thấy bộ giáo viên ban nên chỉ số tại tele na ban cái hiện lại số tele na thì cái lại hiện phát hiện tele vậy cái dingen hiện thì bằng à chú tại tele vậy cái na dingen bằng à hiện na cái giống state level ấy hồ Manipur dingen ít sai đi ham alien pen na ấy hồ society là dingen ấy to sa na state level là hi achina dinga zaw ding kati in 2019 na chu kana zawin a hin la title chu kana la pon subtitle wang kana la ina si a chu tu chunga dinga hi Manipur sunga dinga state level kon hi achina ding in na pejana dinga zaw nge ta hai khong ki gela khong zaw hi ni pa ame rosi ke cho hi le khat ka zaw na zi atana ti news ko the cho e ho tribal la dinga alien pen zonga hinna so le e ho nunga ho gol hang o adinga zong festival adinga alien pen hinna so le nunga ho adinga zong stage hoi ta phatata in order to foreign in the field that we want to foreign it gives us the platform and the stage chi se acho ke ading in zong aphae khati in tin so le tribal ho adinga zong tribal ho la zong ina ite sai de ham ikilat dona zong a hin so le 2018 na chu Mizoram Miss Zofa International la kana zawin na Miss Zofa International ka thimo chu unity a hin na tribal ho Zofa ho adinga unity a hin chi ka theme tia zong chu second runners up kana la in na ka theme support la tua chu chung miss ko la zong chu unity through culture hi ki ding na chi support ma ka hong ki la he nge ahi mama in na chung chi uvin mi pi ho zo si thaleng ke pa thu ka hin sei no me azi chu ipi ham mi him kha chun talent inei lawa le thanup le wanga chu ki lo thing lo hin na thanup na zong nei ngai chu ting le a supporting a backup ding family zong nei ngai hin chu ting le chun talent zong nei ngai chu ting le ima zo si hi inei lawa hi le hin thil kha se te ka banga ga sei ding chun na melu bo hoi hen lang mi la kha to say da an hi lo presence of mind nei da le chun so hi na lo hin zo lo di min mi him chun hi nge society khana hi khom hi je wa chun apha se in din a se in din na thil tam pi nan te hi zong le mi chun mi him khat ya pha zo lo ting na bo hin ki sunim go ji hin na cho do ji ta hum kha jong nang ho in stepping stone to success in kilawin lang the confidence chu sunim lo win su sang zo win lang hiti chun nang wala no pathin ta san pumin hung pang jingwin ji ka hin se hi in tua abana ka hin do nom chi ha le two state level kut hi lawa chi ma sanga hi hiti a beauty pageant ho ai hi na zaw kha wa me lo APP title ho na la khom ti chun pi ho zo sen he nom de hin na ti cho na hin sei le chun ke pa min te ke hi le ka first time a hin state level kut ka zaw hi ke ya dinga ama sapian zong a hin ka lo hin na ma sapian zong hi nge Teresa congratulations avelin na first time ading in ahoi mama in ting le title miss ko title zong na hin la pai in ai le chun nang ho zo si hi amy celebrity nge ne hi kit win na ele mi zo sin yo a he nom din ke ma ta yo ka he do min hi zong le nang le ke ni he na ki chai hi lo hin mi tam pin chi hi a hin ve de hi ta ji chun mi ho zo si he thading in album ha movie ham na ipi iza na amin chu sei da taw ni saw mal de hin na iza na thodom ti chu mi pi ho zo si he thading in hin sei nang APPI to ROCY na hin sei pai di ke hi le music video ho bo set ka line na movie wang hi college kai mi ka hin ka absent thai pon che ji chun tu chanin kala nai pon music video wang hi 15 to 20 ki ka hi mai thai ke zong ka short ala wa hin azi chu ka thotam thotan APP le pau chum chuma thadowa hele kukiana mara hele ailo le paite ho zong chum chuma ka zautan so I'm not sure about the number nge hoi mama in chu mi zo si nyong na hin ve sang khat a hin nang hung ha pan singin lang na tuin abana APPI hele title ng tam pi hin la time beauty present ho lo thing mama in chu ho chu izat na la ham na chu ting le title ho sin sein lang nang yung music video na saw kayong lahin say pa thank you for coming okay kay beauty pageant na ka zaw subtitle ho jong ka sai ding ham a hi lo le main title ho amin ho say amin
kazau hi le 9 times kazau tai na 9 times kazau hi a main title hi nga zen main title ti le a winner mong hi zong le runner up na nga vai zen kala in ma le adanga chu subtitle chu group zen kala in na 9 times kazau hi 11 title subtitle ma kana yin title ho chu hi le first pen a chu miss code cycle na block level a yin aban le barak nga second runners up kalain aban ting le changi lazang second runners up ahin aban le Miss Manipur University to ahile tu chunga miss ko na first runner up ahi aban ting le music video ahi le ka ute em thang khole na kai ding azong ka ute hen ka loi nu ka best friend nu ding azong ute ahin ama la khat chu ki thopi na ta bong ki thopi na tile na music video la nga iti sai diam complicated theme in relationship it's ki thopi na ta bong ka tho kha e kalung set ahi in ave khalo lai ho ma le sang se ne ave khalo la na be Rosi ke so ka title ni kana line na ni ya ka pangin ni ya kana la ani ni ya so second runner so na ama sa pen chu Mizofa International 2018 na Mizoram na and then to second pen chu Miss Code 2022 second runners up mama and then film chu ni kana thotan na khat pen zo film na then zo film a pen chu gospel nunga anwa hin na second a pen chu journalist len boy hin album langa chu thum li ta bang li nga lang hi ta ka chalo ki pa mo dingin mi bi ho do si he dinga ka sei be nom chela mo hi mel hoi se tu a miss ko title hin la se hi lowa ei ho za nam singa jong pon hoi ta la wa industry film industry han lang cookie industry lang hi jong le mo hin lo hin ding a hoi che na ding mi nung i pha zo che na di wa hoi ta pan la jin in support jing ti ka hin sei no me hin I pi hile tu chung state level ko na performances ho jami na ve nom di hin na jam cha na ve ho mu te o I pi hile tu a mel hoi thum cheng state level ko na a performances ho chi ve nom di o hin video clip jam cha na ve ho te. Next we have contestant number 3, VAHHOICHONG HAOKIP. Chichanpu, we have contestant number 3, VAHHOICHONG HAOKIP. Next we have contestant number 15, ROCY NIANGBIAKMAWI. Contestant number 16, TERESA NIANGNGAIHSANG. Second runner-up, contestant number 15, ROCY NIANGBIAKMAWI. The first runner-up, number 3, VAHHOICHONG HAOKIP. That is your first runner-up, ladies and gentlemen, of Miss Good 2022. Congratulations. The winner, ladies and gentlemen, is contestant number 16, TERESA NIANGNGAIHSANG. Here we have, ladies and gentlemen, your Miss Good 2022, contestant number 16, TERESA NIANGNGAIHSANG. Team, a team member from the Atomy group, to present the prize. Ipihile video clip ivet sayu to ke thonin ke holim no chu an ban jom pai tau hite tu abana ka hindo nom chi hiale
mi zo si in vet ton the khat na hi ta win na nang ho jong mi him na hi na live in mi him hi na chu ike pa ni kho e lo le i hlasit ni kho min din hlasit pa cha pai hla taw te ji tu ni ke pa ni kho hi na nang ho gel da na self satisfaction moment nang le nang chu a ka lung thlai ta nge ka thil bol he a hoi ta nge ti na lung thlai na moment chu i pi ham i bola chi na lung thlai pen ham ti chu hin sei le chin ke pa min te azo ka say tabang chun kay hi ama sabihin na hi low self esteem na imi kahin confidence song ka na ibi sipun kay le kay zong iti say da ham kakisunji lo hina ka alahin ay vanga chu I think kay zong future ading nga hi iti say dam confidence ka lek valzi hi zong kahong contest hi may thay hinak miss ko na hi ay vanga chu last question ato hoy selin satisfaction mo hi zong le wanga chu kipat na pa na chu kathil bol ho chu ka vet le chun hoi selin ka bolin na ke zong I give my 100 best but then it was only the last question so I think that I am self satisfied with me as it chu confidence again le chun ele e zong kikita san che che hin ele ya zong belief kinai che che hin che a zong I think the moment that I am most self-satisfied is when I get that Miss Good crown 2022. Nge hi Teresa di mamai mihim chun mihim tampin ei ta san hen lang bowling kitong ei masa ta chu ta san na pa na on trust om lawale chun kan lo hin ahoi mama in mi pi adin kitil kho na hung hi jing in ti ka hin sei hin tu in apin hin sei pai pele chun phante Amen. Kaya dinga self satisfaction moment jahile. Sila pageant jawa hi kikipain na kikipa momong ahiin ahibanga Tisang sanga ka kipan na side nga jahile. Sila back to 2020 BA result apot na sila na combined result apot na jo Manipur University nuya dinga geography honors toppers la ka zaw na chisi hichini ka kipan na chu ta tu chan gain jong ka hai thai na hin ka ki chop le jing kicha na ko na pam lang hi ka be le ka ki chop le jing ha ngol ta banga ka upai video ai la do na event na lang ni za ma om hin ka mi thi lung liwa hin ka ki padan dan chu na ji chu ka newa ko na ka na tu ma him aban le ibi ka simsunga chu toppers hi di ka tup jing ka nu to ka pa ka ki pasa nom na ai wanga chu philosophy first time chan chu philosophy jong kana la thai na te combine na subject li ki la hin cha chu ka marks so hi abona hi 80 plus na ahin ai wanga fifth ahong hi honor sung chi dinga hi geography hi ka thanom philo sanga chu ka thanom ahin philo hi ka give up ka toppers ka hinu mala philo ka chi pai ding na mala geography ka la wang chu ka ma chu ta ha hoi be set lo na ai wanga chu 70 chung chu hi bala 80 plus ka mun jong chu thau na ai wanga chu toppers ka hinu mala wang chun geography hi ka give up ding philosophy ka la ding ai wanga ka thanup na pen chu na ka la ta lo ding ahin ki give up dan te ka ti toppers hi jong la kho ta poi kan tin aban ka thanup na pa chu geography chu na ka hong chi pi in ai la pa thenin phathai ai bo in na cha chu ko unexpectedly na toppers la khong jaw chu ka ki pa wal chu ka ya dinga khain khwa self satisfactory moment ai ni ki pa pi mong jing ke mata in jong ka hin ki pa pi ROCY nang hin sei pai pai ki ka ki pa ni pen na hile so fa international ka zaw na masapen ke yong I kita san lo hela I Manipur I representative I solo hin na kita san lo hela mi so fa international I second runners up ka gala chu I ke ka ki pa ni pen na hin na so le I kanu le pa jong kan na choice sang na masapen open na dinga na open na kan na choice sang na masapen hi zen ka ki pa ni pen hin ningi na chung chi ven ave ven ki pa thu ka hin sei tu an sei ho zo siu zu pai the kha cha ampon adi mama jing ROCY yong ga sei dinga international level ti mo thu hi ta po in na APPI yong ga sei dinga amel hoi se beauty pageant na title ho la se hi le khatim cha kha jong hin TERESA jong chu first time hi wangin chapang cha hin la in na nang ho thum la ma chapang pen hi wangin chi na thip na nei na ma jong self confidence ane na confidence ka nei point ti wanga chu kin self confidence na nei ti ka hin sei nom he TERESA nang confidence high level up hin bozing in lang na bon cha chung win ke pa thu ka hin sein chuting la na hin support jing owa na bol na tham zo sewa na hin support wa na backbone wa pangjinga na family ho zo se chungin jong ke pa thu ka hin sei ke ne tu aban chalutin neu khat serious deu to anup deu halutin question china no mengen hi win friendship to nga friendship to na friend circle la ke ho na banga ho ke ho deu hi in
na hobby hin sei vin lang chuting la na aim in life yong hin sei tha pai wo dancing, acting to basketball ke chip hi hian adang zong omin free time pha lehin ke drama ti ho ka havet no min azi so I have a big interest in acting chi ja hi inspiration ading hi Korean drama ho ka vet ji hin azi cho ma ho hi ka ngai sang ma mai na chi pha le ka aim in life hi ke le psychologist hin bi khat I want to be a person who aspire to inspire or motivate other chizi azong hi kani thanup ta hin azi chu ei ho gama zong hi psychologist hi piti said ham kan hamai lo le compulsory ta bang hin imunai povin ai wanga hi ke ka seinom chu hi le to a generation ho hi technology generation ai tan na modern generation hi tan che phal le mi chu physically bo hi talon ten mental langa zong sickness tam ta tan chi ho nu le pa hon zong het pi lo cha teo ti se dham lungel nop lo stress anxiety ti ho tam ta nei mi zong ta na chi ho adinga therapist hi di hi ka tha no min ama ho lungel sei theina de mi ai lo le alung nup lo pha dole ke ko ma hong theve ti ta banga ho ti se dham ke ko ma hong dio che pha le lung nup no ha lung nup mo na ho se dio che pha le ke ko ma hi healing time ane dio hi ka dein chi ta azong hi psychologist kan no ma hin che pha le psychologist akan ta na hi tula hi mi hi motivation le to confidence ka sei dong chu mi tam ta in alek ai ta na ji chu mi ho ivel le ai sanga thim zo hoi zo imu pha le hin ai zong confidence level hi hinom zin chu ho vela zong hi mi mental asu kha the hin chu ho langa zong hi mental lang epiti sei da mi motivate di khat hi zong katha no me ti chu kan sei no me Teresa future psychologist hung ha panjingin lang aspire to inspire before you expire na aspire to inspire before you expire ti chu nang ma moto he tu ni adinga ti in the lifetime adinga na all the best tu in api hin sei pai yo le ki pao men ke cho hobby hi la na sports lang he anything related to sports se ka thano men football he ta basketball he ta volleyball he ta adi sana ken ka thano ma ka bol chale playing basketball to bam phale jogging jong ka bol na gym hoyang ho ka chino men ta sahi physically na healthy ka hino men na ji ja choose anything related to sports se kai hobby hi zeng en ka chip na kha chaum lawanga tele professional ya na kha cha ka chip lawanga he abanting le aim in lifestyle educational langa dinga chu professor in geography ka hino men man phale over that hichikal lama dinga cha hele ka aim in life cha hele I want to be someone who is a proud mom and a proud wife someone ate pi adinga na kison pi ta le ki papi ta mo no jang ka hino men api amakhwa amazon di hoin hin dei le hin na lungmon pi ta hung hin ti ka hin se hin lo sina hin se pai yo ki ka hobby hi le apia to ki bang thimin na ki yo games and sport lang kana lunglo na ni danga kan yo la ya blue star kana kain tin house leader azong kana zawje na house leader azong kana panji games aussi to kana ki mol cha ya hin basketball cricket ti ho football zong football ke ho venga zong vena sa kana zawin na achang le ki para kana panji achang le arana bona ka bol so ke hin cricket ha zo ka bol so ke hin zu zo le cooking zong num ka sale in ke eating ti eating good food ti num ka sai zu zo le traveling zong num ka sale in ke mun tama zong kana chi khatan na traveling hin up ka sa zain ka changa ka jin na ma sa pen zong chu ka changa ka chi hin gowa in fala ko na gowa chen ka changa ka chi hin loi zong ka nei lo na traveling hin up ka sa ji a chu kana chi hin chu zo le ka aim in life hi le ke hi games and sport lang zong kana lunglo tin chi marathon ho zong marathon ha zong chu prize tam ta kana la hin chu Chanpur district ha zong na tam ta kana la hin chu cha chu Indian army kana lunglo din ten Indian army officer heading na kana lunglo hinge na imu na hobby ho cha bona
ipi ham mi zo se da kitil kho thei ta hi na nei min life jong hoi ta hung focus win lang hung lo thing jing na lo thin phat le iki ho kit deu ki ne min nga din na ki thei hen lang amun hi thei zep hen lang platform hi hoi ta ki nei hen lang hi lo le tua im na open space a ki bo le basketball ho ti ga ki thei hi jang le ki thei te hi jang le ola ding ki koi hi tin na ai ho private a amana ka hindo nom chi hian le mi hem alien aniao ti talowin na a han yong ti da taw te chapang tu la len nia win yong chawang ko nung mi phat miss ko ka vet no me miss ko ama cha khoi te ve ama ta bang te ka bang nang hon he lo wang wa chu chapang khat ham chu nang ho chan chu ve a copy bo jang mi mai the hin na ji ji chun what advice would you like to give to your younger self na tu a hung khang to generation ho adinga hi nang ho hi inspiration khat na hi ta win je achiever khat yong na hi ta win na ji ji a chu amo lo se adinga advice ipi na pi nom pen wam ibola chipen chu advice ana pi nom ham ti thin sei pai mo from experience hin na ke hi this said mi ko my expectations nei wal hi katha nom pon and then to be dependable daughter and independent woman hi ding katha nom So I want to tell the younger generation not to expect too much on others and just to focus on themselves. As it so nang le nang naki focus nang le nang like naki lung sit if you love yourself then nang aku na thil ho chu it real hin na it's reality chu mizo si chu ele ebo se ki gel hin kisela chi ja chu amale ma ki gel kal si chu ama dinga jong khang to na hung heding che phale akoma ho adinga jong ki pa na hung heding hin so I want to tell them that ipipi long zong le ama ho linglal ki saw zong le ama ho le ma ho contentment happiness and a part le chun akoma ho zong ki pa diu hin che phale ama ho happiness hi priority a ko ding ka say no men che phale future a zong ipipi ham bol num ane yu zong le I want them to believe in their self ama ho le ma ho ki ta san ding ka say no me ke pa me api Department advice feeding azong ki thingzong na hin the ba ma iziham tila ai ki sanin zong hin advice ki ngai cha jing na lai a hin na a hi wanga ukimenan saya hile kai experience ako na dinga advice ka sainom cha hile younger generation wa dinga ipi na bo to ahung khang to ho dinga hile na 10, 11, 12 mainly hodinga ka sai no mena amo dinga hi 10, 11 to 12 10 to sai data 10, 11 to 12 na hin simla ya hi ipm na hin khwana than nom pen na chu ki do ven lang ki bo ki gel do ven lang gel do na kha ki nai go ven lang stai abanting le 12 na chai ting la chilain chu na ipm nurse hi le nursing lang azil ding na a hi lo la itia professor chu hi no mala chun aban bana chu bs ma m master bolding a hi ai lo la doctor a hi le mbbs na lang asim ti line na hi 12 na zo ting la khon na line lang hi chin ka ti no mina ji chu kai jong ka ki si na khada hi in na cha chu ka sai no men abam phale no matter what you do always be yourself ka ti no mena ti chu hinge ka sai no hi ke pa me rosi apin ka sai zo si asai younger generation koma ka say nom cho ke lekha ha simu bo ka tino wana aje cho ke jong ka kisi na pe na hen na class 10 hi jong le 11 12 hi jong le ba hi jong le na serious ta i sim lo le khat yung len phat in khang dong hi jong le 20 21 22 23 ti hoi in thun phat le kisi ji to hoi phaten ki bol khale ki ti lo di hi za ki ngai tu ji cho chu ja chu na ki si lo na dingun na pata ing bolun lang chu zo le tu la hi social media influence ong hat tan na social media influence ong hat tan mi lifestyle chom ki mu cho khang dong ikhat 18 19 ho jong mi lifestyle a boy ji na mi lifestyle ki mu ji chu ga ki copy go ji cho ga ki copy go den ho ipithe sediam in chen ilo chen taw ki tu lo chana lai sa ki mangnum ji na mi imbu je a chu social media a chu mi lifestyle chan ipha lo ding ki kitsa ji chu nei da online na
nang ma le nang ma in na bol thei chan bolin lang na bol thei lo tan chan wang chu e bol som he in thil silanga e pui dinga he ti ka like ka advice no ma he ye a hi ma zingin a hoi the zingin na bon wa na point nu chi hi ale believe in yourself a hi in na nang ho jong chu nang ho le nang ha believe na nei da hi leu chun tu ni khwa hi lol hin na hi nge mi bang se le chi chawang kun ho po ti da win te hi wanga chu mi him kha chun asunga im le bo chun a ha dan ki he hi in kin wang min za sei jong le kin wang a hoi ma e ka ti in na which anyau pena ga sei dinga society sunga hi lo la veng khat na yong ga din da mi la ga thu sei jing yong chu kui ma na mo bol thelo hi in chi se hi lo wa na beauty la nga jong chu concern na bol nga yu na chu ding le na ket wa ngo ham a hi lo wa le chun na melu makeup ham cho zo se ge a hi mi him khat hin alung sunga ha gial nga hin cho zo kui ma na mo zo lo hi in nang ho na point pen chu le believe in yourself a hi in na message hoi mama in to abana ka hin do nom chu hi ala mi tam pinong he nom di hin mi tam pinong he nom ding a hin are you in a relationship a hi oh just mi se ngai poe na yes or not in say ding bo Yes, I do have a boyfriend. Happy By the grace of God, yes, I do have a boyfriend. Rocy I also have a boyfriend ni ki de ho koi ma cha ong ko be mo I banga unmarried na line na hi banga tu lai ga se le a khala a ki se hi lowin na tu lai masanga te si hona se banga chu nu mei chu azine tu ka apum lo he ti atiu chu pasal ho hoi ta offense ho in lungneu lo be na nga jing ti tu ka hin se hi tu abana ka hin donom ki chu hi ale aza chum be ne kha serious in lut ki nu tin na mi him hin na lai ki hi ja chu ki ho sa hen lang ki vibe du jong le ni sia nup sa na ki to lo hi na nang ho jong hi gen thei na hi lo ha sa na to diu ta sa no min na mi him hin a chu lo thei lo hi in a hi le what was the biggest challenge ti tau that you have experienced in life and how do you overcome it? Biggest challenge in life kitile ke hi mental langan chang ka hi na ka chu sei jang I think that is to focus on myself and attention ke le ke kipia ke le ke it is a positive ta hin hi ha ka sajin azi chu tu a jong hi sei si na tam ta ki tu in na sei phan na jong tam ta ki tu in hi wanga chu sei phan na ho chu ki pa in ai wanga sei si na ho hi care lo di ti la jong aga ki care khazi in ichol na ho hi le APP hi le negative lang mo mo hi care lo di ti la jong I attention ki pi khazi ga ki simji a hi in hi cha pa na ki pi ti sai dam ka ki gam hlat sa ga care lo di ho chi hi biggest challenge in life ahin as it to hi chi ho ja jong hi stress ho APP anxiety ho tam ta ki nei the hi na min het pi lo me the hi wanga chu ai chu mi hin khat ki hi na ama ho te bang mama ki feelings emotions nei mama ki hin chi ja ho hi chi ho te bang apana ki kang si ha ka saji in ka ga sim thau ji curiosity ji ta jong hi na I think biggest challenge in life is that I fail to keep myself happy sometimes positive or happy sometimes chi hi ka sei no pen ati mama ina mi him khat chun hingi negative comments ho chu gel pung iti wa chu mi him khat hina chu ki henu mama cha chu alo thelo ki sim hi jong le chot izat jong le nanga dingin lo thlin na hin na mi ei pha lo ei pha lal ja se he tin ki la le chun na hin da tu a nang against a pang ho ni khat le nang support na hung pang tho de ti chu ka hin sei no me he o api nang hin se le Hin kha hi challenge just atamin na ai wanga biggest challenge ti dinga hi like chu back to 2015 akipan na which was when I was down with tuberculosis na tuberculosis last days kana ve na it's to class 10 kasima ko na hi kana 9 hot kasima ko na kana ve pa na hin last days ka hi chu ka ingote in zone aina give up tile in the sense amon aina ta san talo ta so hingding ka ingote hello mi pi ka khu song mi pi hon jong na gong chabal kana hi a hian ka khut pa pa la tisan jong hung do ji bam phale janting jong le tisan ka lu do ji na pung kha puni da ta ide so atha imulawa na tisan ong kana lu do jing ji a hian lungsit ta kana hi in na chu
cái dòng hi cái cặp cặp jing jin lup na hoa na cái cặp jing cái loi school cái achigin cái za aki hogen kan za wala zong mi thi pumai cái ka jing ji hin chu cái adinga cái challenges hin tu changa miss ko na interview rang zong cha ai da wentela pidinga miss ko nang za hamte chu cái sai pen cha hila cái tuberculosis last stage kana ve hin hi wanga ka ingoten ki sanjong hope ena pido ta na hi wanga pathena kana ki ngai jing pathen ko ma kana 1000 ka damo puma chu kana 1000 pathen nai dam so ni khating le nang to ka ingote to ka khusung mi pite hos na ka ki pasa na dingin adi sa na kanu ka pa ki pasa dam nai pin kana ti ji hi na hi chu pathen ka taw na na isang pe in tu hi chan khong gai te ho na chi mi pi ra ka phungjal no me ka tin chi chu tu a jong ka hin mangcha ke nen impact tv Chipinthei so kahin mangcha in tu mi pi ho ka hope lo song dinga hin a hi lo la na ti so problem tam ta ki face dinga hin na no matter what you face or no matter what situation you are never lose hope in God na pathen na ki ngai jingin lang pathen na hope mi thlakang lo zen du tia hela pathen na hin ma puiding na ma khula ma na pathen na gon pi chu na chan tho dinga hi ka tino me ki pa hingi ki pa ma in api tu a hin sei jin ke relate ka hi ma na ji chu ke yong Don Bosco College marama BSc ka da simlai chu na damona na ti ri ham na na lin ta ga sei ding adong chu sei hoi thelo hi point kana veisin le kha sim thelo hilin kana umin pathin kom hin ti na kitawin tu a hi ti a nang ho ta ki holim khom thei ding dinga hi mi la hi ta thu ga sei the kana ki gin cha lo ji chu damona chu ana kho wal na ile kha sim yong boi lewa na ki hin a hi wangin pathin zala imazo si hi ki muji hi jen pathin wang hai mil po hi te ti chu ke to api nga ko na mi pi ho do sia ja ka hin sei ki da hi in ke pa mo mong jingin tu in ro sin hin sei pe lesin phante challenges di chu atamin na I TERESA na sei jong di ka sawalin I min an sei na a hi lo le thil I to bang dong chu kitu a hen na mi het phai na hin na zia I min e tam het lo jong le na I khat din an het pe na chu e sei sino ma hi lo le e sei phanum jong tamin na chu challenges khat jonga hin ai wanga ke ka challenges si be thei lo khat chu I ka unaw la chu alien pen ka hin na alien pen ka ta pen ka hin na ja chu I khat I numei ke bo se ka hi kin na lai se ja chu I kanaw te ho chapang cha hin na lai win aneu pen chu I tu kuma kum thum thing pan ai ja chu I challenges tam ta umin I in sung jong inule pa jong ki thu pi ngai na I financial lam hi in I khat financial lo in sung mama in sung boy na ho zo so ya dong ki thu pi ngai ji in sum le pai hawa mi hau ki aki hi lo ze in challenge chu atamin ka challenge chu be thei lo ding a hi ke ka thi chana chu ka nau te ho ka vet tu a ka nu le pa jong ka vet tu ngai a hi ze chu ka life challenges alien pen na he hingi rosin nang yong ka hin til kho no min na mi unu a hi lo wala mi upa ki ti hi bai lo he la hi aji chu ei ma ki pa na ding chi ki da ha inang te ham in ko te ham khadinga chu hin ho ki ping do ngam jing a hi in chu mi zo se he them lo de he na a hi wanga chu pathen ta san jingin pang jingin lang wang pha in lang nanu le na pa na naw te ki ne pi thei ki ngai na the hung hi jingin ti ka hin se hi in I pi le ki holim naw anom the jing hin zong le na hong chol taw na tin chom cha ki chon na phat na ka hin pi diu chu ting le break chom za ki hlau hi tin break zo le ki hom lim na chu I ban cham pai diu he ki holim na anom ma jing in hi zong le break chom cha na lau hi tin break zo le ki holim na chu I ban cham pai diu hi Khoi hi akon hung kisim do don thei zo se hi khoi zu thing sel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur
ke pau min break che ki chai ta in tu in ke holim na chu ban jam pai taw hete to abana ka hindo nom chi hi ale if you are given a chance to teach in school na school a hi oza ading in chance a hi lawa le part ne ki pitale ipi subject ne ki choose divem and why Definitely teach psychology. If I'm given a chance to teach kay emi life to professional in geography hin chibanga cha geography hi ka teach namin because it is all about art hoi channel na bo na hizing so like over that na cha like exam ka motivate nom na student ho subject la ya bam phale amo jo he motivational speaker jong ka hi no min na te professional ya hi jong la na chi ja he oja ka hi no he yenge Rocy I want to teach education subject, especially for women in our society. Numaya dinga jo ikat veite zi kizi nei di cho ana. To part le is nei part le ikat numaya dinga education apoy more than na chale now nei part le chale now te first teacher ki hi cho first teacher ki hintin so le numay zong to financial independence and na just like Priyanka Chopra said, whoever your father or whoever your husband is, a woman should be financially independent mo in times of death or divorce financial independence and to kada in to numay interest kapi ahin to education to interesting zong kasain na as it to education there are two teachers in life, the real teacher and their parents mo nule pate teacher masapen na hin second teacher to school education na teacher te hin so education hi kan la hin ka honor subject zong hin hinge TERESA to psychology hi in APPI geography hi in ROCY education na ibang phatwa le nang hwa diang hung kyong mai the hi to aban chal pai ngal hitin abana ka hindo nom chale nu mei khat yong na hi bin na kyong nu mei hi bon chawa nu mei hi women ti taute girl ti taute na women hi bin ele tu lai khanga girl child ti taute na nunga ho ti tu chomi ko witin mi hi anyawa pa na hung ki pan hi ji chun girl child ho adinga hi ipi advice na pi nom wam chuting le tu lai khanga dinga nu mei in problem ha face pen ipi ham na so ho zo sia ku na ki kang se na di hi lo le hung khan do na di wa hi pi advice na pi nom wam ti chu he no min TERESA nin sei pai pai numay aki hi zia hi in sunga na tong di bo ki hi pon na primitive society hi life chun numay ho hi zinei di to cha ho neiding ai lo le in sunga na tong ding pasal serve di ho chete banga ho ki koizing a hin ai wanga tu khangin wang I khang to che ta wen na numei ho zong pasal ho sang nga le kha hong thim zota hin education lang hile ipp lang hile politics lang hi zong le numei zong hung khang to che ta wen na chi ji chun I think this is because ichi hoi hung hlun na ji ta hi it's because we don't give up numeya ki give up lozi ahin chi chun tu sanga na sa zwa numei zo si hung pan khom wa unity nei po le chi sanga hung na sa che ding a hin ti jong ka sei no men pageant ho jong hi ti se dam numeya dinga women empowerment adinga hi hoita khat a hin platform hoita khat a hin chi ho jong hi ganui sia ga munio jing di hilawin na chi ho jong all in a hoi I bol thei khawen promote aten ti jong ka sei no men chiphale numei ho hi tula no le pa jong akhang to ta ven numei hoi ka wang phata ven na ke ma jong hi ka wang phain ka ti ji chu in sungai ka pa hin ka thanop na lang hi bol sa ji hin le kha bo set hi lawa tua side langa entertainment industry a jong hi panla theidinga I koi hin ka pa hin ki sei le he gave me the full freedom as it to amazon I trust ji hin as it to I am also a very responsible daughter kitile ka no le pa dinga hi pan hala mi jong ka hi na chi ta jong hi ka pan jong ke hi ka uchala ba isun pen jong a hi ka hi in no me ka hi wangin ka no jong hi le ka pa jong le koi relative lang ho jong isun pen no ka hi in na chi ho hi vel no me jong hi ti se dam ke ho no me tele ai ho no me na sang ta I ge taw hi akilang ipp le chi ho hi let's try to keep it up all cha in unity hin ne ten chapal le numei ho hi in sunga na tong ding bo hi lo chapal le mun chuma na tong thading in any field na tong thading we have the skills we also have the they say the heart the willingness to even
get involved in our society na tong na lam hi zong le chiho zong chu kan sei nom pian he Ninge ki pa me Teresa APPI cái nu me chan khom pi ho ko ma ka sai nom chai la advice ti advice ta ta na sai nom chai la nu mai na hi manin lung neu he na phiam min khwa na bon nom chu ipi ham na doi na tup chu nu mai na hi manin ki sun la na de i ma cha pa ya na su ka sai nom ma hin aban ting le cái opinion khat jong ka sai nom men na cái opinion khat ka sai cái ma opinion na hi mi apom lo jong ding a hi en chu ai na khe the mo ten cái gelda na hi nu mai hi a hi thai chana na izinay masanga hilana bol thai chan to ding service jong le bol ding na hi wanga ihung jinay ting la wang khon I service chu kai hin busy professor in geography ka hlan han ti ai le teaching lang hi busy ka hlan han ti la hi lo chu thu chu ma hi tai na teaching hi maximum ma hi 5 hours chu 1 day ai na 5 hours ya la chun kahung jinay tai ti taute ka jinay ting le 5 hours above that na chu adang si chu family timing ka nai ta chu cha khong nai ting jong le ka cha chu kai le ken ka ki vet soi na ding man pha chu ka nai thau chu na ji ai geography ai lo le teaching lang hi ka tha no ma hin adang ga sai dinga chu tu la ya service langa devoted hi wala hele jong I cha te ho ki ve man ta lon mi nu te cha te ve man lawa a cha ta relationship na grow lo jong tam ta ta na cha ho ka dai lawa hin kai lung ge la hi ji pan jong an job anai ta en jong in na ya hele jong I cha te hi bet na di man pha jong chu nei thau ding mi chum ko ma tuition la ho jong sol lo dina ai ma hong shape up de ho na ma relationship wai ta koi di ho ka dai hi na ji a ka sai nom pen chai la na jin ai ma sangin na bol nom chan bol na to thai chan to ina na ji ai wanga na jin nei ting le wang na bol chu na bol hi jong le na cha te ding in pha he pi in ne ka tin ma hin ka sai hi lo ma la jang ngai da mu ba ji chu kai ma perception na hi na ka ki pa APPI hi wife material here mo lu me hi lo in tin me ching ta he ti ka hin sei no hin ROCY na hin sei pe pe ke ga cha la ding ga sei ka sei nom jo ka sei jong ka na sei sai tan na education lang hi ing ha bolan lang na education lo be a jo education hi apoi mo pe ni ta cho tu lai 21st century adinga no me hi jong le na pasal ni whoever your husband is mo to in IPS khat ham IAS IPS SP hin koi ham khat DC ta lo zo ita jong le azinu na hi na zala chu nang na bol di di cho nang chana nang levela na bol thei na ngai cho I ki thu pe jong ngai na I het thim jong ngai chi a chu education hi hung poi mo a hin chu zo le chapang hoa dinga ka sei nom cho social media influence zo adang kana stay sa hin hi wangan cho social media influence mi chan va mi chan ho tho di tina hilopi and I bol zo le bol lo na chu mi chan I mu pen chu I pha na dinga panila zo de he ka sei nom hinge chi chu hin adis okay in him tua nupi upa hian lang chapang ali ne hi jong le abon wa ki til kho diu ta san omin na chapang ho in jong hoi ta ki til kho diu ta san omin chu ting la nu le pa te in jong hinge nu le pa te chu koi ma angol poi hi jong le tu lai mi lungget hi lo chi na thim na ki bang lo hi ta in na a ching a them ta kha jong chun mi kha thu sei na ko na chu ki til kho the hi in na ho zo siam mi na ho zo si jana mi tam pi ki til kho din ka ta sanin to abana ka hin do nom che a chai na lang ma no ta hi tin na to abana ka hin do nom chi ha le henge nu mei khat hi nu mei hi iti ki mel hoi hanan ki chi hanan ki thim le jong le iji nei lo le chun chi chu kan lo he na pi le pu te ho sei bangin ga ki sei le chi ji a chu husband ji di pa hi ki handi hi ta le chun option ni kan pi de hin na job anei chu a hi wanga supportive lo chi chu khat hita khat chu job anei lo wanga very supportive chi te ni ki ka chu hi chi pe ne ki handi vem chi ting la reason hin pi pai wo I think I would definitely go for supportive husband as a career woman kahin I want to be an independent woman so I think that kay mo nga jong hi kahong independent din sumlang ho hil ipipi lang le buina simple ta hi la chun ki tu lo din ka ta sanin che pha le contentment in ei la chun chi ho lang well lang ho hi le khowia le si chung na thil ho lang a hi piti se ham ki pi be se lo ding a hin ki te la
changkang na ho na ai lo le hau na ho ho chi ho khon isu ngol thei lo ding a hin azi chu ai mama ki pa na uma pathina ki pa na ho le chun we will be content and we will find happiness chi ji ta azong hi na tong mi ka hi zia hi na career woman ka hi zia hi pasal hi supportive and ka ti azi chu ilal pha le ai lo le ithil bol nom na langa ina to da langa lungdup lo na ni khat nei le jang khon pasal hin ikipa sa theding he ka dein na aji chu ilal pha le in ei jong no me hi sensitive oven ki mo long hang ji hin na ilunga chu ki mo sei do ji hin chi pha le he thim de kho thupi ka sapian pasal ho hi evela unsupportive husband ho hi ti sei da ha atu ka sain aji chu pasal chu supportive lo le chu no me ding again thai van ding a hin na gen thai thu de chu ka nom pon ke bo hi lo koi hi jong le koi ma nom pon ten pasal hi hai sela ching thai ta ke ve de jong hin no me ya ding a he thu pi pen jong a hin na koi hi jong le na bo na ka sei nom che le try to go for a supportive husband ni Teresa khoi mama APPI Kazong cho Teresa to option cho answer chi bang na tele mi him te hi hin khwa hi ki pa na hi thu pi pe na hin hinge sumjong cho pi na hi wanga sumchunga cho ki pa na zo hi thu pi hin sum khe han ki pa na ki na hi la chen ki so cham kim lawa hin sum hi jong le ki pa ki support to hi la chen na ki pa na cho cham kim hin na yes I would definitely go for supportive one akhoi le ROCY Itina ama sa ka say to bangin I financial independent woman ki hitting le inup ki choose thai ta cho to ken ka ngai pen jong ka choose thai ding ama job le sin job ne hin kho ta lo na ken ka dei pen ka ki thlen thai na dingin nang ma zo ki ve un lang na nang ma zo na dei pen na nei thai na dingin nang ma independent zo in ka ti ngom zo hinge chu in me lo sin a dei dikata sanin na ke mata in jong ka dein hinge tu lai ju sumle pai chu thu pi mama job chu a thu pi mama hi wangin I pasal kha chu service hian lang IPS IAS hita IAS IPS dem na hi lo hi pon na mo example ka in IAS lang IPS hi jong le ni si in su le dan in ju kham hen lang na nalungyal he them lo chiting le nalungyal khat nalungim na ham nalung thlai lo na khat na se ayong le he them lo na support lo mi chu ma le sumle pai tampi jong le lungmo na peace of mind ni lo wala mental stress acham lo wa hum ding ki gen thei de hin na a hi wangin sumle pai hi jong le sum tu lai khanga se dinga chu job se a sum kim a hi ta poina business jong tampi dang dang o min tia chu easy chun a support a jong si to ai tham lama easy kha chun a support na I backbone a pana la ji chu nu la pa ki dal ha easy ki zone de hi je chun na mo ding pasal ho ding role alen mama jing hoi hi tia a support na hi to kho ma la sumong ki hol mo hi poe na chi chu hi in na ho zo si dalen nu mei tam pi yang ki til khodi ting le alungial iti sei di ham ki hong lo ho hong ki hon ding ta san o min chi chu hi in tua achaina lam thim jong hi tan hi jong le ki pa thu na sei nom de wa hi na ki pa thu ki tele tu chunga beauty pageant title na hin la hi nanu le na pa te ko mang ke pa thu na sei nom mai the na sponsor ho chunga na sei nom mai the in chi platform hi mang cha in kui chunga hi jong le ki pa thu na sei the hi feel free or Teresa hin panin lang abana bana chi do ki pa thu hi ka ha sei mong tan evang ka sei chimpon na ji chu imazo si hi pathin za la hin ka ti ji chu tauna mang hat kitile tauna hi ha man sanwa hi ai hoa hi success hi zongle ai banga chu like tauna hin strength APO hin na ai ho Christian mi zong hi win na tam zo ai mi ho hi I want to thank firstly credit here ka designer pa sponsor pa kitila ka ute mama hin na makeup ho ibol pi ipm ka ngai cha zo sia ipan pi ama ko ma hi ki pa thu ma sa pen ka sei no min na azi chu hasata hung like from middle class family but ka hi zai ma zo si hi ka hin ka bol di hi le ken zong ha ka sama ma sing ai wanga aman ipan pi na zala hi chan gei the jong ka hi na ka zaun jong hi ma ji ta jong a hi amani zaw sa ji ai hi chi ka mo the jong hin che pha le ka nu le pa I support mama jing ovin na ama ho chunga jong ki pa thu ka sei no min che pha le ka khomi ho ke ka nam chan pi ho mi mong ho tam ta awum vin na ama ho loi chunga jong ki pa thu ka sei no me ji chu ka ha za pen hi adang jong a hi pon nang adingin tauna ka ni ha mani ti hi a hi na atauna zal
wazong kala azong hintin ke kabukim zi ai lole ke ma thip na zi a kala azong a hi po in ama ho taw na man na ai lole ama ho tha na zi a hin achung wazong ka ki pa mama zing na azi chu ke bo hi leng hi chan hi ka ke lo ding a hin chu phal le tu nya hi nang ho impact tv ho ko wazong ki pa thu ka sei num pain azi chu hi tabang hi chance hi ka piti sei the ham platform ke ho adinga ya oi mama zing azi chu it's like we're given a chance to express ourselves ke ho hi na ta ka express the now chance ni pi zi uzong ka ki pa mama zing na future azong success kitele ka hung successful phal le jang ki mo ki do ten ti jang ka sei no pai na nin het pha la lai le na no hoi nin het pha wa le ka chu for ever ready and then mi pi support zo si ka het pha lo tam ta jang om din ama ho ko ma jang ki pa thu ka sei no me i ma zo si hi a chaina pen in pathin za le hin ken jong ama ko ma ki pa thu ka sei chim lo ding a hi ta in na thauna hi le app lang hi le tu a jong hi future south ta success na dinga hi journey south ta ka nei na line ke jong chapang ta ka hin kum somni bo ka hi na chi chun nang hon song ni guide of vinti jong ka sei no min tauna to ki thu tin ki ngai lu tin ti jong chaina pena kan sei no pen hi mi ki pau me api cái bài in cái bài thôi cái tiếng là hay là cái bằng về đinh hay na hay rằng là can say cái đinh credit cho first pen cho bát na hay na thì là giá cái thiel bol jo so hi abon chang cái lol na jo si bon na hay bát za la hay na cho first pen na bát cái thang ba in mà là second na hay kanu ka pa ni chana ai support lo hi le na cái ima cha jang ka hi lo ding hay in ka bol num khat cho moi na kham tan wal cho cái jong inu e pa ki pa sa num mi ka hi ja chala na kanu nup lo ding hay in ba na chu kanu ka pa sung mi na support jo si chunga jong credit ka pi na men chata le third na jong hi a number a khan sai bang hi less important hi lawana ban na kan gel do dong je kan sai hi third na hi le chi ken ka sai bang nga chu beauty pageant lang hi talent a kala ka ti chala na chimanga chi talent hi ka hi ka sunga hidden talent ana hi in kan ki he do lo la hin chi e hin ke do sa cha hi le chala ya kanan venga ka panew to kanan neu na Naizon Art Foundation ka ti pen na ma 2017 na in support na ko na chu ka talent hi ka hin ki discover hi na chi chi chana ma te ni zan jong patheng ka thang be na ma te ni jong credit ka pi no men chata le alina chola tu chunga sponsor a ulun ni hin old hin tu chunga hi ka wang phain pathen pathai bo in sum jo si bon sang ka ya hi uluni to eldin ai pu do pi hen hin na ban phale ama te ni aki tho pi le le da len jonga hi in na abona hi am hotu mun ki tho wa ai pui le le wa ta chu ka hong ki sin sa wa hi in na ama ho za la jong hi chan ka hong pha hi na mo jong credit ka pi no men chata le ka khusumi pi te zo si jang amo hi ka hong pangjing ka hi pha hi na mo hin ka panding he ti ai la khon taw na chu howin hobung a jong he diken pan jong a phon jia ta chu taw jing a hin an ngola taw jong om ji wen ji chana mo jo si chunga jong ki pa thu ka sai na men aman ting le muntina om ka loi ka pai jo si jong na amin chen ki pha jo hi jong lang na ka ki pa na asang mama jing in ai ma i ma cha ka hi poi ti ai ki ge lai ta jong hi loi pai ina ta san jing na ina support jing hi atam ji in na he chana mo ai support jing kai chunga ai ta san jiu ba jong hila na hi chan hi khong pha confidence ai piu hi na hi jang chi chan khong pha ta hin chi chan amo jo si chunga jang ki pa thu ka sai hlingal amai le lung sen nei ngai na mu ki pa me rosi ki pa thu zo ki sei chai lo de hin na ama sapena ya ki pa thu ka sei nom na cho pathen ka thang wa in na hi chan ge nei hlun pi pathen ka thang wa ma sapenin chi zo le kanu le ka pa jong ki pa thu ka sei nom in na aje cho ama hon ina support lo le chi dain itile ki chi lo di cho a he wanga chu kanu chu supportive inten kanu jong ka pa jong supportive inten ka chi nom na langa na ipi career jong ipi hi jong le ina support jewin ke lunglut na jo si he support jewin si amau chunga jong ki pa thu ka sein amau support na zala hi chan ge lung thei ka hin ke ong ka kita san na jong ama nia ko na hunga hin na chu chu ama ni ko ma jong ki pa thu ka sein chu zo le ka loi le pai ho tu chunga miss ko dai ki thupi ho ka loi te jong chu bui mama na bui mama hi wanga chu ke ho team ka ki tiu ke ho team hi khat jong absent lawa abula ki patti la ko na alas chana absent lo hela ka umwa hin
cái lối tiêu giống duty giống anh ấy na duty giống anh ấy na to na giống bui gì hay vàng à ina cái thổ bia ha sa ano ma ina cái thổ bia giống ama họ chung giống cái bạn thu cái sein chỉ rồi là MEP ina support zo se họ chung giống cái bạn thu cái sein ina tao pi họ lâu lệ khát anavia ina side ho ai lo le ina support ho zo se chunga jong ki pathu ka sein ti zo le ka sei kha lo zo se zo se chunga jong ki pathu ka sei henge I think so ke in ki pathu se phalam him hina ki sei chim lo hina ji chu thil khat mi ni se hi lo je na amo zo se yong ki padiu ka ta asin aji chu mi him khat hi chunga thil pha bola ki pathu ga sia le mi him chun sei phat na hi lo le min e ga ka ki thopin a het hi khopui sei phung hi on khopui ti wan mi na ki dei ma hi na nang ho zo se jong hi ti hin hung ma chal jing win lang chuting le na support zo se ho chunga nang ho thaling in jong ke man ke pathu avelin ka hin sei ki ni tu en achai na momong ti taw hi tin rapid fire round ti de win khan bol ti na simple the question ni thum kalunga ahung umin world cup ahung nei to kilhonin rapid fire just amin na say yeng diwa he na teresa kan pading APPI ROCY si Ronaldo or Messi Si Ronaldo APPI la Kaya bang rapid fire na tiba macam explanation ka pi. Si Ronaldo ye kaya zong pi ham tile chim sang chu YouTube ma kan sai tai na tile Messi fans negative comments ang thoi na Messi fans dinga ka sai num chai le pi dinga si Ronaldo ka han tile Messi ko henge talented a na talented ne thima ma jeng ka dai ma jeng e wanga si Ronaldo ho hard working a na ma hard work nga ko na chi chan ko hong pha hin chi da ke jong hi talented ka hi boy hard work na hard work ja ye chi ja cha ma ka na hi hingi okay ma clarify pi ngai he na g platform khat hi in clarify na ga pi le chun he team lo so and he team din so ngai ma hi in ROCY si Ronaldo or Messi I don't hate Messi but I would choose si Ronaldo because ROCY tu team nei da se he na I don't hate Messi but I prefer si Ronaldo and abana he Panpilova ke Argentina ke Ông đây Teresa Argentina te jersey ke asi Ronaldo la pang de da de da ako apoye na chu mi him na chu ke chu Portugal zong ka hi na banga chu Argentina hi kan yewa pa na kan ni dei hi ja hi Argentina bang ka pan pi te inge di chu mi na mo hin kho nai sai poye na kho nai sai poye a hi le aban a hi Bollywood or Hollywood la chai da pen ai ho gam sunga sei taw te na mun dang chu focus daw hitin Cookie Wood or Manipuri Manipur ti de ham Cookie Wood Ke jong Cookie Wood ka of course Cookie Wood enge ga sei jing ha chu I chen ho Manipur ga mai na hi wanga Cookie te ipiha tha ti hom na ai pa thing se la ki tha hi povin na ho jong na bon ka celebrity nge na hi vin huma chal jing vin lang ipilai na chi naw hi jong la pathin hai milawin chuting le taw na to thuin ha pan jing win ti ka hin se hi in ipi le chilai e ho tok so a guess hong ho zo sia de memento sponsor hong ke bozi na ti chu hin sim pha na hin nei ka ting aban le ka hin pi pai de he Chipinthei Cookie Talkshow guest nang ho ade hin presented by Pu Khaidun KHONGSAI producer Impact TV Cookie channel Momento sponsored by Pu Lieutenant Colonel Paulin Thang KHONGSAI and family ke Vengno Manipur Imphal Manipur ke pass bole hingi ake bangso ke Pu Paulin Thang chingin ke pathu ka hin sein aji chu chilai ho Chipinthei Talkshow guest ahung ho hi achol mantia nangin ngai lu na nei tan hung ki pi do a chi ho na hin gon pi ji nang le na family chingin jong ki pathu ka hin sein chuting le hin tui te chingin jong ki pathu sang ta ka hin sei no me ji chu ki ho lim na hi dang no na dinga tui ho ki ngai chama ma hin chi mo tui hi loin ei ho among ei ho ei mi te among hin tui na hin sema chi lai mo na sponsor na hin bol ji na ho nang chingin ki pathu ka hin sein Pu Paulin Thang na hin tui te he jong na ni hon chunga ki pathu ka hin sein ma khwa pa thenin pha theina bo jing hon hen lang wang phat na pui jing hon ta hen ti chu ka hin sei hin nang ho jong khat khat nin ki pathun hin sei theu he Teresa nang hin panin lang ki paung valin ji chu break pha le hin tu ye ki ngai chama mai na idang cha ke di san tui du mi ka hin jing ka ki thole tui no izat ham khat ka don chai ji hin interview khana jong ka sei chai tan chi ji chun hin tui chunga he ka ki pa mama jing e ti chu kan sei no me
Nenge APPI Cái dòng cái pain chi mang mo gan bona momento hi pu Paulen thang khongsai na hin china sponsor je hin na ka ki pa mama zingen pathinen pathai na bu han lang ma banting jang la ki sponsor tu jing te ti jang ka sai ne men a banting la hin tu jang ka ki pain tu hi velo chon half lang hi ki don do hi ta chi pi ja na hada hi ta na breakdown sa ka don kong sa masangang kong sa na chi Talkshow ki pat masangang ka don na hi na cha chung ka ki pa na sange ti ken phone ROCY Di pa se chi memento ti di ham memorial la ding ana tu ni Talkshow kana he jing na ding kana he mil ta lo na ding kana he mil ta lo na ding a chi memento nei pi o je in pu Paulen thang KHONGSAI chunga family chunga amale a family chunga ki pathu kan sein zo le hintui atui ma mai na ki pat ma sanga dong kana don tai di kana don chai di tan tu azong ka don no ma he wanga chu video recording lai ta hi je ka don lo di hi wanga chu atui ma ma in khat ma chal jingun lang pathen bo hen memento ho hi thil ho chi ho hi ke kangai lut kitidan chu I really like it as it chu ti said memory ading na hoi valid na ama ho pu Paulen thang KHONGSAI te chunga ki pa thu ka sei no me Nge ki pa mong zingen ki pa thu sei to na ka ki pa e ki chai the hi lo zi in na hi ti hi sei ngai hi in na ho chung ki pa thu sang ta ka hin sein aji chu na phan man lo to na hin da la wa chilai ki holim na no ma ma na sa na bam nang hon kyang nom ka sam mo ngin pha yong chen ki heman pu hin jong le ki holim na hi ti hi chana hi na chai di hi in na ma kho wa na le kha sim naw hi han lang ipilam pangan pina bol naw hi jong le hung wang pha win lang na in sung mi teo ki net pi ta ki son pi ta ki ngai na thei ta chu ting le ho mi te sunga dinga ja ve ton thei ta hi jing ta vin ti ta chai na khin se he o tu ni ki holim naw cha no ma jing in hi jong le hi chana ki holim ne chu ne chai ngal di wa hi in Impact TV ku ki channel Chipinthei Talkshow angai lo a hin ve ho zo se na bon chawin num na chewin damun lang chiting le chi Talkshow hi vejing utin ngai lut na nei te in support jing ote ti chu ke man chai na khin se hi na bon chawin mangpha